John Kenneth Ghanaian abrantie kama oye adwuma wo Dubai na wo Dubai ho most of the Ghanaian guys ni bi omo Dubai a omo kanchema wo Ghana me kura me nua wo ho a ne kanchema wo ha mo didi nkomo na ebra so wanya live adwuma ma ba Ghana se wo ba be ye ne yire ho ade na se ne girl ho ade wa ba Ghana be ye ni nyina na ne kwan so a wa wie bibia wo kono Tanzania airport ho no ifofi antoata na wo se wo train plane bia wo se wo de ko Dubai ho no woda ho aye bona Kenneth wa ye nyame dia adenti na we ekoso wo be ware boso mepe na watimi eja busuane oyere bampo ambam wo de me emfa ne ekoso ewo airport wo mrasisia nka John him say kwa okoyi o mabi mu anka onko nka John him say Ghana okoyi nka on san meka yensa bi mu anka onko now John ababetena kroma for 3 good years ni yene ni na wo the same company munti company ne policy na ma okwan for annual leave for 1 month. So 3 years nintino waji 2 months vacation okofie o she oba akonofo ya one ne da picture yesu ya omo pre wedding photo shoot omo yeye okodu fie no wakoye ge one ho ade wedding na koso kama one ebusuafo akodi nsawoso 2 months naso Monday John eba omo to free Kotoka International Airport Ghana omo ye transit to Ethiopia Addis Ababa so Omafa flight a free Ghana baby do Addis Ababa. Ena omoya transit. Inti based on say plane nyanya ready nintino. I also omoko waiting area honum. Inti wa transit to Addis Ababa pembiano. Unse uju ono mo chairs na etene mu ye obaako na ya na wo pool na beach ano na atimi relaxing wo mu no. Omo obi o honum. Omo nyina obi atete honum. Inti time of flight near ready omo nyina ekwa akofo no. Omo obi afa ne luggage obi afa ne bag omoko na John eda ho enti security ne kura na ye say there be sa flight we mu waiting area ho nipa ba kwa ka ho nti yenko ne yenkwohye yekoe ne yekohye ya John eda ho no mu omo de omo nim sa wada enti omo born several times hello mister hello ya bo John na bono John e free John ewu wa free ya ayo jine ho obi antiase say how so Ethiopian airline has to send a message to mechanics say your company based on issue na SC no they were telling mechanics say us say your staff back say na SC na me question na me bisa kra na say dey na oba na be ye oba ya wo ho ade less than 1 month okunu ba back na to renchem say SC dey na oba ye abusia no dey na oba ye afọ mo de hye yiwo yo nti ye de yakọ ema John abusia especially the new wedded wife awo ye ne ho ade at renchem we yesi ya moba na yakọ ya moba na hyedin ene abusia no ya mamunyina mo hyedin ade atomani issue we dey ya asema ya areho papa ya kra obi adwene ho a wonte ase agese ye nnim ade property ya akosi obi a okofie onyare obi a okofie bibia anye no wakoye na yere ho ade kama or sen return ya back. Unfortunately untimely death we dey ye bompa say enye obi a chefa afiwe mu hana yetene de awurade adom bi na ete ha o de awurade adom meda asesa o twem akra